Dobar dan, dragi moji osmaci. Opet smo zajedno na još jednom času bosanskog jezika. I nadam se da ste dobro i da vrijedno radite. Ali svakako treba malo i da odmarate. Danas ćemo opet uživati u književnom stvaralaštvu bosansko-hercegovačkih književnika. Danas ćemo proučavati jedan roman. Ali najprije da se podsjetimo kratko o romanu kao književnoj vrsti. Roman je najopširnija prozna književna vrsta. Osnovne karakteristike romana uopćeno su čvrsta fabula, hronološki slijed događaja, sveznajući pripovjedač, duže vrijeme radnje i jednostavnost. Kada smo obrađivali roman Zeleno busanje, naveli smo podjelu romana prema tematici. Međutim, to nije jedini kriterij podjele, ima ih više. Kao što su, ovu smo naveli, podjelu prema temi, mogu biti društveni, porodični, psihološki, historijski, pustolovni, ljubavni, viteški, kriminalistički, dječji i mnogi drugi romani. Prema tonu, humoristički, satirični, didaktički, herojski i sentimentalni. Također imamo i podjelu prema postojanju. Klasični, moderni i savremeni. Ovo što smo prije naveli kao odlike su bile samo odlike klasičnog romana. Kao i kod drame, tako i kod romana javljaju se promjene. Pa ćemo danas se upoznati sa jednim savremenim romanom. Ali ćemo prije toga se upoznati sa odlikama takvog romana. Savremeni roman u bošnjačkoj književnosti intenzivnije se piše poslije Drugog svjetskog rata. Mada, pisanje ovakvih romana je bilo i u ranijim periodima. Za razliku od klasičnog romana, fabula slabi, pa zavisi od subjektivnog doživljaja lika. Javlja se žanrovska raznolikost, tako ćete u jednom romanu naići na različite žanrove koji ga upotpunjuju. Pripovijedanje više nije u trećem licu, već u prvom, pa možemo reći da je pripovjedač subjektivan. Imamo to direktno obraćanje naratora čitaocima. Težište radnje je na liku, a ne na djelu. Ovo ćemo danas saznati jer je roman koji ćemo danas obrađivati ima istu historijsku podlogu kao i roman Zeleno busanje. Ali ipak ne daje prioritet historijskom događaju, već junaku djela. Također, pored ovih osobina javlja se i tematska raznolikost, a te teme najčešće su o čovjeku, njegovom traganju za smislom života, pitanjima o svijetu i njegovom smislu, ali i to da na drugačiji način promišljaju o historijskim događajima, mijenjaju ih prema sopstvenom doživljaju. Jezik pisca jeste jezik filozofije, ali istovremeno i simboličan jezik. Ovakva vrsta romana se razvija u postmodernizmu, ali vi ćete podobnije o tome raditi kasnije. Ovo su vam bile samo kratke napomene koje će nam pomoći da bolje shvatimo djelo koje ćemo danas obrađivati. A to je djelo, roman Nedžada Ibrišimovića Karabek. Ovaj roman je po mnogo čemu specifičan. Njegova historijska podloga jeste zauzimanje BiH od strane Austro-Ugara, ali autor ne daje primat ovom događaju. Kasnije ćemo o tom djelu, a hajde sada da upoznamo autora. Nedžad Ibrišimović je bosansko-hercegovački književnik rođen u Sarajevu. Završio je srednju školu za primijenjenu umjetnost, odsjek vajarstvo. Upisuje studije filozofije u Sarajevu i diplomira 1977. godine. Bio je urednik u listovima Naši dani i Oslobođenje, a jedno vrijeme je bio i nastavnik u Goraždu.
Međutim, uglavnom je bio profesionalni književnik, kako se kaže. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH i bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Također, glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost Život. Njegova djela prevođena su na češki, turski, albanski, engleski, francuski, španski, njemački i italijanski jezik. Nakon izlaska iz štampe njegovog remek djela Vječnik, Društvo pisaca BiH ga je kandidiralo za Nobelovu nagradu. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su u stvari nagrada Društva pisaca BiH, nagrada Skender Kulenović i 600-aprilska nagrada grada Sarajeva. Umro je 2011. godine u Sarajevu. Njegova najpoznatija djela su Ugursus, Karabeg, Braće i veziri, Drame, Vječnik i druga. Sada ću vas ukratko upoznati sa romanom Karabeg, za koji sam rekla da je specifičan po mnogo čemu, a u to ćete se svakako uvjeriti. Ovaj roman prati život Dželaludina Taiba Karabega, koji je inače bio i historijska ličnost. U prvom dijelu upoznajemo se sa glavnim junakom. Taj dio imate u svojim čitankama. Dželaludin Taib Karabeg rodio se u Mostaru. Godine 1265. hidžretske bio je obdaren umnošću, ljepotom, istrajnošću, skromnošću, a duša mu je bila vedra. Otac ga je dao na nauke u Stambul. I ovaj prvi dio objašnjava njegovo školovanje. Kada se vratio sa školovanja, mostarski prvaci se nikako nisu mogli složiti koga da izaberu za muftiju. Ali im se mladić učini kao podoban za takvu funkciju. Tako je Karabeg postao najmlađi muftija u historiji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu se javlja netrpeljivost prema Karabegu, jer je on sve zlato što je dobio kao dar pokupio i podijelio siromasima i sam još pridodao kesu dukata. A prvake je napao i javno osramotio za sva nedjela koja su počinili. Prvake je to razljutilo i ništa ne rekoše, nego su se tajno zavjetovali da Karabega ubiju. Taj plan o njegovom ubijanju. U međuvremenu, seljaci oko Nevesinja zatraže vojsku da ih zaštiti od razbojnika. Ali mostarski Mutaserif paša i kadija to odbiju. Nevesinci onda odu kod Karabega i on ih primi, sasluša i fetvom naredi da se vojska okupi i sam je povede. Mutaserif paša optuži Karabega za pobunu, a Valija tu tužbu pošalje veziru u Carigrad. U međuvremenu Karabegov otac u inat ulemi i ostalim zlobnicima oženi sina Umihanom, lijepom mostarskom kćerkom Abas bega Čauševića, koji je bio u svađi sa Mutaserif pašom. I to ga oženi baš onaj dan kada je Dželaludin morao u Stambul, velikom veziru, da da odgovor. U Carigradu je ostao 4 mjeseca i umjesto kazne dobije titulu kadijskog mule, pregršt darova, sultanov blagoslov, vezirovo povjerenje i kasnije ode u Meku da obavi hadž. U međuvremenu je uspio da svrgne mostarskog Mutaserif pašu i sarajevskog valiju i nakon 9 mjeseci se vratio u Mostar. U međuvremenu mu je i umro otac. Početkom 1295. godine Dželaludin Taib Karabeg se zatvori u kuću i ostane u njoj više od pola godine, nikako ne izlazeći. Mostarci
počeše na sva usta hvaliti mudrost i veličinu svog muftije. Bili su odlučni da odbiju da uzmu bilo kog drugog, pa makar Karabek više nikad ne izašao među njih. Dok Mutesarif paša vještim spletkama ponovo povrati svoj položaj, a podmitljivost, laž, zlo i nevolje uzeše opet maha. Tako Mostarce zatječe vijest da će Austro-Ugarska zaposjednuti Bosnu i Hercegovinu. Jedni su bili za to da se grad odupre ulasku vojnika, dok drugi navališe na kapiju Karabegove kuće da traže savjet. On izađe pred njih i reče im da bi ovaj rat bio u stvari rat protiv Boga, sultana i razuma. Mutesarif paša i ostali prvaci sazovu narod i optuže muftiju za izdaju. Kada je došao među njih, oni mu ponudiše razne poslove i razne ponude koji su mogli da na neki način da ga potkupe, ali on je sve to odbio i dao im do znanja da on nije za ovaj rat. On je pritom dao objašnjenje da će samo oni stradati u tome, jer je vojska Austro-Ugarske bila mnogobrojnija i da je prosto nemoguće odbraniti se od njih. Mutesarif paša je tražio od njega da izda fetvu. Međutim, u toj gužvi začu se lažan glas da je muftija u stvari pisao fetvu o predaji i neki se prvaci već razbjezaše i posakriveše. A Karabek osta nijem i nepomičan sve dok ga vojnici ne ubiše, nazivajući ga nevjernikom. Tajip Karabek je dugo ostao na svojim nogama, opominjajući ih na kaznu koja ih dočekuje. Kada je pao i izdahnuo, svukli su sa njega svu odjeću, a jedan donese knjigu i otvoreno je baci na njegova prsa, smijući se i govoreći: "Na, sada izdaj fetvu, Murate." U ovom dijelu se misli na cara Murata, koji je ubijen nakon boja u zasjedi. I ovo je jedna od odlika savremenih romana, da korespondiraju sa drugim dijelima ili pak nekim drugim naukama. A to se naziva intertekstualnost. Vojnici su poslije, ne samo da su ga ubili, nego su kasnije i opljačkali njegovu kuću, zapalili je i oko 1000 pobunjenika je kasnije izašlo pred Austro-Ugarsku vojsku. Ali samo što su Austro-Ugari pripucali, oni su pobjegli i očajavali. Karabega u toj žurbi i strahu sahranilo je jedva 10-ak ljudi. A mostarski prvaci su požurili da kaurskom generalu se poklone. I to je kraj romana. Bez obzira na smrt Karabega, za koju razmišljamo da li je bilo uzaludno, oni su se ipak poklonili Austro-Ugarima. Sada ćemo raditi odlomak i nadam se da su vam ove kratke naznake pomogle i da ćete to lakše shvatiti. Poslušajte interpretaciju odlomka. Nedžat Ibrišimović, Karabek. Tajip Karabek napunio 19 godina i napisao svoju prvu risalu Povijest Neretve. Na nagovor mualima Omer Efendije Zahirovića, pred kim je učio tefsir, hadis i fikh te arapski jezik, na nagovor muftije Hadži Ahmet Efendije, emira Ibrahim Bega i drugih, Ahmet Karabek odluči da svog mlađeg sina pošalje u Carigrad. Na nekoliko dana prije nego što će se Karabek uputiti u Dubrovnik, zbili su se ovi neobični događaji. U podne se sunce zamračilo. Sutradan je pao obilan snijeg, a preko sutra se naglo topio. Neretva je nabujala kao nikad prije tog. Mualim Efendija je govorio zakrećući glavom i ja ti samo prenosim njegove riječi. Pošalji sina, Ahmede, vidiš li Božji znakova, vremena se mijenjaju,
trebat će nam učeni. Bili su smeteni Božijim znakovima i nisu osjetili podsmijehom u Alimovim riječima, baš kao ni ti, jer ga nisi ni čuo ni vidio. 4 su boje bile na Karabegovom putu. Prvo boja zlata, dukati, izvezena dolama, napuklo zimsko nebo u predvečerje, noć prije nego što će Karabek uzjahati konja i preko Trebinja krenuti u Dubrovnik, a odatle lađom u Carigrad. Sam u Tesarif Kuduzbek dođe na ispaćaj. Grlio je mladog Karabega i tukao sebe po prsima šumno dišući. S tijela mu se dizala para kao s konjskih sapi, govorio je da ga podilaze srsi pri svakom pogledu na Ahmedova sina i stalno je ponavljao: zajaši, sinko, zajaši, ne mogu više da te gledam. A kada Karabek zajaha mu Tesarif paša, kome niko nije smio da priđe, svojim golemim dlanovima pljeskao je konja sa svih strana, a onda ga vraćao i uzde turao prvom s kojim bi se sudarao. Plač majke, bojažljivo sretanje starijeg brata Latifa, očevo nepomišno stajanje, uzvici momaka na putu, zvon konjskih kopita, osmijeh naoružanog kazaza, ustreptalost duše, molitva na usnama, bol u leđima, pijesak u očima i boja noći. Han. Potom boja kamena i crna tačka. Tom tačkom ne možeš da ovladaš. Ona se pomiče i širi, doseže veličinu oraha. Pojavljuje se i druga i ona se širi i pomjera. Izoštri svoj pogled pa uvidi 2 konjanika daleko na obzorju. 4. boja je boja mora. Ovaj red i horizont. Carigrad je grotlo ljudi. Bosfor prepun lađa koje se sudaraju. Dželaludin Tajip Karabek živi u tišini. Tako je prošla 1 godina. Onda sve to pa još 1 godina. Onda sve to pa još 1 godina. Onda sve to pa još 1 godina i još 1. Mula Arebi Hadži Magribi, učenjak iz Amasije, nikada nije imao takvog učenika, pa pri pogledu na mladog Mostarca sopstveno znanje osjeća kao golema krila što ga uznose. Allaha mi, tako je teško imati dobrog učenika. Čuo sam da je u Mostaru klima blaža nego ovdje u Istanbulu. Idi, prije će ti da nije. Ali, kad se oporaviš, vrati se. Ovdje ti je mjesto. Sigurna sam da ste malo zbunjeni ovim odlomkom, to jest načinom pisanja. Ali se nadam da će vam biti lakše kada uradimo analizu djela. Prije nego što počnemo s analizom djela, hajde prvo da razjasnimo neke nepoznate riječi. Risala, mala knjiga ili poslanica. Tefsir jeste tumačenje Kur'ana. Hadis, islamska tradicija. Fik jeste islamsko pravo. I Mutesarif paša, okružni načelnik. I kao što ste i navikli, sada ćemo raditi analizu djela na osnovu odlomaka iz djela, odnosno na osnovu sekvencije ovog djela. U početku se opisuje Dželaludin Tajip Karabek kao dječak koji je rano počeo da piše, rano počeo da izučava različite nauke i da je bio pohvaljen od strane svih. Na nagovor od drugih ljudi njegov otac ga šalje u Stambol na školovanje. Na nekoliko dana prije nego što će Karabek se uputiti u Dubrovnik, zbili su se i ovi neobični događaji. U podne se sunce zamračilo, sutradan je pao obilan snijeg, a prekosutra je naglo otoplilo. Ovdje se opisuju u stvari te vremenske
prilike koje su se desile, koje možemo na neki način objasniti kasnije kroz simboličnost. To ćemo za kasnije ostaviti, ovdje ćemo samo te vremenske neprilike objasniti. Nije sve bilo tako pogodno za njegov odlazak. Kako oni kažu, ti Božji znaci, odnosno te vremenske prilike su bili Božji znaci koji su im davali uputstva. Međutim, niko od njih to i nije na neki poseban način shvatio. Mualim Efendija njegovom ocu kaže: pošalji sina Ahmede, vidiš li Božjih znakova, vremena se mijenjaju, trebat će nam učeni. Međutim, tamo se kaže da on to s podsmjehom govori. Odnosno da na neki način ne voli ili ne želi da Dželaludin Karabek doživi takav uspjeh ili ga ne smatra dovoljno dostojnim za školovanje u Stambolu. I tu se pokazuje da u tom društvu ima i onih koji se raduju njegovom uspjehu i njegovom školovanju, ali i onih koji na neki način ne slažu se sa tim. Sada sljedeći dio nam kazuje nešto novo, nešto sa čim se vi do sada niste susretali u romanima. Bili su smeteni Božjim znakovima i nisu osjetili podsmijeh u Mualimovim riječima, baš kao ni ti, jer ga nisi ni čuo, ni vidio. Obraćanje naratora čitaocu, direktno obraćanje. Kao što ste imali u drami Didaskalije koja su uputstva autora, tako i ovdje na neki način autor nas upućuje da je to u stvari bilo s podsmjehom. Na neki način autor daje nam sugestije kako da se ponašamo, kako da tumačimo, na koji način da čitamo određene dijelove ili analiziramo određene likove. On nam pomaže i direktno utiče na nas i na našu analizu djela. To je jedna od odlika romana, savremenih romana i na neki način dio tog postmodernizma koji, kažem, opet rano je za vas u toj mjeri da ga proučavate, ali ćete svakako sa tim se kasnije upoznati. Sad imamo opis situacije gdje se opisuje odlazak Karabega na školovanje. Plač majke, bojažljivo sretenje starijeg brata Latifa, očevo nepomično stajanje, uzvici momaka na putu, zvon konjskih kopita, osmijeh naoružanog kazasa, ustreptelost duše, molitva na usnama, bol u leđima, pijesak u očima i boje u noći, han. Ovo ređanje slika ide na neki način hiperbolično. Odnosno, hiperbolom se pokušava naglasiti ta ustreptalost duše, to uzbuđenje, ta radost, ta sreća, ali je ujedno i tuga, zato što se odvajaju od svog sina. Sada se opisuje dio kada Karabek dođe do Istanbula, odnosno Stambola, Bosfor prepun lađa koje se sudaraju. Dželaludin Tajip Karabek živi u tišini. Tako je prošla 1 godina. U nastavku ima i prošla još 1 godina i još 1 godina. Na taj način se autor pokazuje te 4 godine njegovog školovanja. On ovdje opisuje taj prvi susret Karabega sa Stambolom, kojeg opisuje kao grad prepun lađa, koji se sudaraju, odnosno hoće da pokaže to društvo, veličinu tog grada i ono što će kasnije u mnogome nam značiti jeste taj horizont, to plavetnulo koje ćemo kasnije objasniti. Njegov učitelj, Mula Rebi Hadži Magribi, nikad nije imao takvog učenika. Pa pri pogledu na mladog mustarca sopstveno znanje osjeća kao golema krila što ga uznose. Ovdje vidimo veličinu kako učenika, tako i učitelja, koji je radostan zato što ima takvog đaka. On u jednom trenutku kaže da nije lako imati dobrog đaka, međutim, on njegovo znanje osjeća kao krila što ga
uznose. Na neki način on ujedno i uči sa svojim učenikom i na neki način stvara sa njim, pa ujedno dopunjuju se međusobno. I svaki učitelj je svakako sretan kada nauči ili kada ima dobrog učenika pored sebe. I posljednji dio jeste savjet, odnosno na neki način završetak školovanja Karabegom. Čuo sam da je u Mostaru klima blaža nego ovdje, u Istanbulu. Idi, prijat će ti i da nije. Ali kada se oporaviš, vrati se. Ovdje ti je mjesto. U ovom dijelu, kada se oporaviš, vrati se, ovdje ti je mjesto, možda učitelj na neki način će sugerisati na njegovu sudbinu kada se vrati u svoj rodni grad. On smatra da tako velikim ljudima je mjesto i u velikom gradu, gdje može i dalje se školovati i učiti, gdje će se priznati kao veliki učevan čovjek. Međutim, sudbina je bila drugačija. Naveli smo da je jezik simboličan u ovim romanima. Hajde da vidimo šta je to simbolično u ovom odlomku. Odnosno, kakav je to simbolični način pripovijedanja. Tamo ste pročitali da autor hoće da te 4 boje naglasi u stvari njegov put do Stambola. Odnosno, kroz 4 boje kroz koje možemo prikazati njegov put do Stambola, ali ove boje mogu se odnositi na čitav životni put Karabega. Spominje se boja zlata, kada ga daruju pri odlasku, boja kamena ili siva boja koja je kroz njegovo putovanje. Na kraju tog puta je crna tačka koja se kasnije razdvaja u 2 tačke i na kraju je plava boja, boja mora i horizonta. Također, na početku smo naveli i vremenske promjene. One mogu simbolično predstavljati događaje, ali i promjene u društvu. Da krenemo od boja. Zlatna boja jeste boja koja simbolizira i zlatno doba njegovog života. Djetinjstvo, školovanje i onaj dio kada postaje muftija. Boja kamena ili sivilo je onaj dio kada krenu napadi na njega i u tom sivilu on opet opstaje i bori se. Ali ipak još uvijek nije sve crno. Sve dok ne dođe do te crne tačke koja se kasnije razdvaja u 2 tačke i može simbolično predstavljati smrt. Može predstavljati smrt njegovog oca, ali i njegovu smrt. Međutim, to može i značiti razdvajanje duše i tijela pri smrti. Te 2 tačke koje se odjednom razdvajaju iz te crne tačke možemo tretirati i na taj način. I imamo još plavetnilo koje je boja mora i horizonta i može simbolično predstavljati slobodu koju njegova duša ima nakon smrti. Znak slobode, prostranstva, oslobođenja od ovozemaljskih pakosti i zlobe koja ga je pratila. Promjena u vremenu ipak također može prikazati i ono na što on ne utiče, u stvari one promjene koje su se u društvu dešavale. Taj zračak sunca na početku može simbolično predstavljati da postoje ljudi koji se ipak bore za istinu i pravdu, kao što je bio Karabeg. Ali ti iznenadni crni oblaci su svi oni drugi, brojniji, koji žele napakostiti iskrenim i pravednim. Taj iznenadni snijeg, to je zima koja simbolično predstavlja smrt prirode, samim tim i smrt nekoga, u ovom slučaju Karabega. I na kraju iznenadno se otopio. Taj snijeg može prikazati simbolično i iznenadnu predaju Austro-Ugarskoj i spas za one koji su mogli stradati zbog inata i mržnje Mutaserif Paše. Ovo su neke od naznaka jednog savremenog romana i njegovo
tumačenje. A vi svakako dajte neko svoje viđenje. Ono što sa sigurnošću možemo reći su sljedeća zapažanja. Vrsta djela jeste roman. Sada vrsta romana jeste društveno-simbolički. Društveno-simbolički, društveno smo rekli da opisuje se društvo i to smo potvrdili, i simbolički, jer na simboličan način se predstavljaju neka druga dešavanja, neki drugi pojmovi, kao što smo i prije objasnili. Vrijeme radnja jeste 1878. godina za uzimanje BiH od strane Austro-Ugarske, ali smo i to napomenuli da ta historijska podloga nije prioritet u ovom romanu. Mjesto radnje jeste Mostar. Likovi Dželaludin Tajip Karabeg, Ahmed Karabeg njegov otac, Mualim Efendija, Mula Arebi Hadži Magribi. Ovo su samo likovi iz ovog odlomka koji smo danas radili. Tema djela jeste život Tajiba Karabega i njegova borba sa ljudskom pakošću. Jedna od ideja jeste bolje je biti sam, ali na strani istine i pravde. Takav je bio i Karabeg. Motivi koji su opisani u ovom dijelu su borba, pravednost, mržnja, pakost, istina, obrazovanje, ali i mnogi drugi. I sada ćemo završiti jednom porukom, kao što ste navikli poslije svakog književnog dijela. Borbu je stvorila priroda, a mržnju je pronašao čovjek. Ja se nadam da vi niste od onih koji traže mržnju, već tražite ljubav, i nadam se da ste u tome uspješni. Do sljedećeg viđenja ostanite kod kuće.